beat. Kabaraz glass kepadu kwa muse. Endo lumbo lo musakulu. Atanasulu wa bronya. Musakulu ya bulwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1957. Wavota tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2022. Naru mwana wa Musakulu Simon Kitelesi enda mama Felicitas Hanani narumwiwa omutsembi Musakulu wa mama Margaret Nanzala enda bitizi nyakoa baba wako nekombo warakeshibala mubashube mukai reba wotiena atanasipuronya orumbe atanasipuronye we wako naye atanasipuronye we wako naye alimana wa Simoni we wako naye mwana wa Felicitas we wako naye omuwa mumutsembi we wako naye mwana mbonola mumukayiga baberera mwana bashumu mukayimbo balirire orebanga mumanyatanasi Kitelesi mbo wako naye awanda yabalirire mbo oli mukozi awanda yabarebaga tanasi umukozi we wako naye ala Filipu mulupi arebanga kumanya ala ba Josefu Chitoshe kawaberera Dominiki Punyolya kawaberera Anduru waberera ekaba Simoni ndika kawalirire Simoni ndika rebanga wandaya Eperisi mulongo kawaberera ekaba yetwa Tishuto kawaberera arebanga atanasi we wako naye wali atanasi puronya walumukosi ana bana barebanga mbo papa mucherati ana bana barebanga mbo papa mukosi alipati mafubo kawaberera yakaba injete mafubo kawalirire Eruzi Kitelesi waberera Bonifasi wembezare banga babe wako naye Ekatharini Nyanji waberera yakabala Panifeta kawaberera Irizitini Kitelesi alipapa mukosi yakaberuzi Nanzala kawaberera Ureturiki munongo kawaberera Afurazi Kitelesi walira baba yakaba yasitakanali kawaberera Papa mukosi mbo wali umucherati we wako naye emana bashumu mukayi kawaberera bonona mubatobo bareba mukwasi we wako naye ali mukwasi wabatobe we wako naye omwana we bashumbe bashuba mazimba kawaberera ali mbonona mumukayimbo balirire barabanga tanasi lwalitumbe shinambo lwokumanalwa epapa yabanu munya
wachitelezi wako naye, mwana bashubere bangambo wako naye, mwana wa Filisitasi omwiwa wabatobo, omwiwa wabamutsembiwe wako nayeko, ate nasiburonya abashubere bangambo walumukozi, abana bare bangambo papa mucherati alipati mavubo tuzinjete kawaberera arusi chiterezi ere bango mumanya eponi basi wambeta Katharini nyanji kawaberera elapani fedha alilire baba kiriziti ni chitelezi ende Ruthi na nzala waberera alijutiti na nzala kawaberera furaturiki mulongo furatizi chitelezi kabalilire yakabayesi takanali kawaberera alize wala kaniluna wina baba baye anda yabare bangambo walumukozi Filipu mulupi Josefu chitoje kabalilire Dominiki bunyolya kawaberera Dominiki bunyolya rebanga wandaye babakonaye Anduru buronya nende Simoni indika Simoni indika nende Perisi mulongo kabalilire Edwadi shuto arebanga aliende nasi buronya walumukozi wewakonaye ate nasi buronya wewakonaye ate nasi buronya wewakonaye mwana wa chitelezi aliena ali mwana wa Simoni wewakonaye mwana wa Filisitasi wewakonaye mwana wa mwiwa wa mutsembi wewakonaye mwiwa wa mutsembi oliena mutsembi barebanga mbogota ali wewakonaye mwana bana balilire mbo papa baye walumukozi ata nasi chitelezi wewakonaye alipati mavubo kawaberera elusi injatere banga papa wewakonaye Ruthi chitelezi kawaberera abani basi wambete nende Katharini nyanji walilire labani fedha kawaberera kirizitile chitelezi barebanga papa wewakonaye Judith na nzala kawaberera kuraturiki mulongo kawalilire kuratisi chitelezi nende zitakanali barebanga papa nende sumukozi wewakonaye andaye barebanga mbo walumucherati Filipu mulupi Josefu chitoje kawaberera Dominiki bunyolya nende Anduru buronya Simoni indika nende Perisi mulongo Edwadi alilire mbo walumukozi Simoni indika rebango kumanya mbo wakonaye
go babata na se kitelesi Jendo ule kwa kalalane